Vokvultu te thian ke Kholshing official Pigeri YouTube channel viewers le subscriber te chibai ule FMD foot and mouth disease vokke le kanatna le ain kolna kan soidon ani FMD hi bong ang bokin voka po aom thaya vokno te in an hozwal big ani anke anana sa thei le thina an mui le an lei an hute a te adur thin ani FMD foot and mouth disease henat na hi vokin alo vei chuan akachung lam le alei alo dur thina aketin kar zong zong po akachung ang bokin alo dur thin ani adur alo ke chuan a hu hluam a na anti thin ani chachak si in chuan ei theilova anke an bai bok thin ani he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khonga in min subscribe sakla notification khai on phei chuan video thar alo chua piang in ifarsi a theidon ani FMD foot and mouth disease hei hi bong ang bokin voka po aom thaya vok no te in an hozwal big thin ani FMD foot and mouth disease ayan kolna henat na hi tidam harasatak ani wangin aven na foot and mouth disease FMD vaccine pek thin tur ani avei anom vele da ran ngal vat thin tur ani he shi an vei to chuan antibiotic le multivitamins injection a thabok ani zoram hun sang le tlang sang vokvul tu te kan vokvul le kan ran vula har satna kan nei ni chuan mani rin thua enkol mai lovin doctor le VFA te ron thianang che